za trenutak pažnje ovaj mladi gospodin Stanislav Krupa! Evo, dame i gospodo, zamolio vas još jednom za trenutak pažnje ovaj mladi gospodin. Super boriti u Štarka Arena Beograd, jedna pobjeda za Real, sve prisilo zadovoljstvo. I sada ovo je rad ovaj nije više zadnje napravio sve sa sobom. Proživljavaš drugu mladost, tako to tako reći, ovaj sport si shvatio sad na drugi način i to se isplaćuje. Kažem, otkad si se potpuno posvetio ovom sportu, doživljavaš drugu mladost. Tako je jer ovo sve prije sam sport bio na drugom mjestu i radio sam u Površicu. Sad sam više posvećen sportu zahvaljujući mom bratu koji je preuzeo većinski dio firme i on je u biti glavni i sad sam ja glavni. Jankela, sjajan veteran regije, imali ste neke razmirice između sebe, jeste sad to riješili? Pa evo sad je to riješeno, ali ima još drugi plan. Zanima me pobjeda između